Ano? Hoy! Maten mo na. Ele na tete. Let. Wele. Kamu wala. Hoy! Hey! Sama naman na retro ka na. Kile ng pitore, itu na petuk ko na. Hey! Woi, ada siluang lele mangan. Mantap. Yang matak campur na peket. Pindah nampak siluang lagi. Lakoy pala. Oh ya. Ada paminti tuan anu tuan umpang. Oh ayah bayar le. Isu dia lah. Hoy! Maten mo na. Ele na tete. Mana le? Nalele. Ya, kalau deh, hoy mo. Tama mo yun. Ay, cek. Apar mo. Oh, tinang sebagai kabarinan ketulantan lagi. Kira jam tu mangkat neng bos masang tu. Danau, jam. Arai biasa lawak buang kan le. Oh. Ya puji buah kere pelanduk. Tahu ya. Ini lampang. Oh, deh, Bang. Nah, ini yang 14-an. Oh, rajin panduk gua. Ingat jadi inget. Oh, tempat dia acan tuh. Oh. Pelanduk. Oh, Kulit pelanduk sana dia beli no. kalau kali tak kami ya, Pak. Mau yang harap bak ngawak bubu kele. Nah, harap bawa aja. Woi, ada siluang lele mangan. Mantap. Matak campur na peket. Nampak siluang lagi. Lakoy pala. Hampir umpan le.
bulan bintang mata nandau lah. Oh ya, hai tene. Oh, koi hai. Aray pa juga itu nih. Anu. Oh, ya. Oi. Wah, koi. Dia mudah mau bata. Pentet. Hau. Yang kalau situ. Oh, ya. Kereta mimpi tuan anu tuan apa? Yang kalau situ. Tengah kulit kita lah. Lu kas kenang itu kan. Sekolah gitu. Ya. Oh, iya ya. Buaya banyak leh. Ye, Wele. Kamu nawan. Hei. Sama nawan nara itu kan? Dia nampi tore, itu nak petot pula. Hei. Batelak nih itu nak. Mungkin. Jangan terlalu kerahas kau. Mungkin bawa penumpangan. Mungkin buang kan itu. Pelek tu. Anu dingin, bang biasa kelas kau. Nah, ini loh caranya masyarakat Dayak Kalimantan Tengah mencari ikan, itu dengan alat yang bernama bubu. Kita bahasa Dayaknya bubu, kalau bahasa Indonesianya bubu. Alek, ngalagain Lek. Wih. Mau kemana kalian dua? Mau pulang? Mau pulang. Ayo. Mau pulang, bro. Enak ada gua no kah? Mau pulang, bro. Dadah, aku mau nyala motor dulu. Ikut mama kan enggak? Masak kan. Marah kan. Lihat, Om. Dekat sama petot tuh. Bukan. Tanya dia. Ayam ya.
Yang. Yang. Wah.